ibintu bitatu biranga Babuloni bahuriyeko icambere ngo nukwanga ukuri tubisanga muri message choisi volume de page ya 78 none tragedy de siècle majana 358 haranditse ngo abantu ibihumbi n'ibihumbi bazotangara bumvise yuko Babuloni ari shengero ryaguye kubera amakosa yaryo n'ibyaha byaryo no kwanga ukuri kuvuye mu ijuru bivuze ngo abadivantiste nabo barasukuri kwitwa gutsindanishizwa n'ubuntu kubwo kwizera kwatanzwe mu 1888 aho ndahatambutse sama mwiza kuno abandanya avuga ngo baza kuba tunamira upapa tuzoba tuza yavuze ngo twarinze na papa none bavuze ngo tuzoba tuza ko tunamira ke upapa baza kuba tunamira upapa ego ngo baburanye ngo tubwemere bubahirize tumara dimanche twemere uyu munsi bitwajyare wa Mungu nise twatezitwa muga arahagaze ngaho ngo turemerana we yego murabona abantu bose batega ku munsi wa Noel ibi bintu byo ko bagenda babesha abantu nivyo bituma kirogera abantu amen kubera cyabo nivyo bavuga ko atavyo tukiranye ko bavuze ngo twafise imisara ku masengero yacu amwegereza ruriko umukomo ruriko abutenda ruriko abadivantiste umunsi wa karindwi reka tugende ku misaraba bwana nyarushihute tura ibyizigiro bihambaye 399 ego barawemera reka manze mperi hano jewe haranditse kuri lesoni ivuga ngo umusaraba wiutangaje ni wabiga ngaho soma yihute bisomere ngaha hera ngaho geze hano gato igusa nakwe kagorukiriza baranditse ngo nakare twebwe turashimagiza umusaraba tukaririmba indirimbo zivuga ibyawo tukawushira ku nsengero zacu no ku nsengero zacu twebwe abadivantiste umunsi w'indwi mbere tukandika ibitabo biwushimagiza n'ibitabo biwushimagiza bikagira nte madamo bitavuga gutegana madamo bitati ibyizigiro sawa Muka wenda bibaza ko bubahiriza amabwirizwa niko abayoboke b'ishengero ry'Iroma bavuga ko bubahiriza umusaraba sawa bahagacira ikimiyo c'imibaro y'umukiza mu gihe mu buzima bwabo bahakana iby'uwo musaraba werekana komeza abayoboke ba papa basira imisaraba ku nsengero zabo indira gatoyi abayoboke bo kwande ba papa abadivantiste bavuze ko imisaraba ishira hehe unsengero abayoboke bo kwande kwa papa kwande usira ku bisereza kwande baravuze ngo abayoboke bo kwa papa komeza hepfo basira imisaraba ku nsengero zabo ikumirize ngaho nikumpimbi barabashije komeza kaza baravuze ngo abayoboke ba papa basira imisaraba ku nsengero zabo komeza kuruhimbi no ku mpuzu bambara ni ku bitabo biriko Absengo, binjira mu sinagogi, baricara, baragiranye, baricara, 19:8 byako bintumwa. Yesu yavuze ajya mu kongo batangwe niki. Bijya byose byo gutanga umusaka ntabyo bazi ari bihango. Bijya byo tanga imati nibyo bari batangwe niki. Imisaka. Sababu semaje. Absengo, ego, 19:8 ego, absengo, yinjira mu sinagogi. Paulo yinjira mu sinagogi. Amara ametse atatu. Paulo yinjira mu amara meza tatu. Soma. Yinjira mu sinagogi. Amara meza tatu. Avuga ashitamanga. Inyandiko za mbere 78. Urusengero. Yinjira mu isina. Ashavuga ngo matanu kutwereka ngo aho musakaza amato yanditse. Ahubwo ndatanu kukwereka naho babwiye ati muve mu mabaraza y'urusengero. Amabaraza y'iki. baraza gusoma rero ubwo babwiwe bubaka rw'amatofari bagashira ko amabati baraza kurusoma iyo bayikuye byo kuvuga ngo urango urusengero yego rwariho rw'i Yerusalemu ruko rwarakombombotse ubwo buba babwiye ngo bubake nago batwereke ifoto neza bihuye mu byanditse ati rero bwo gufyatura tugaturira binyuranye n'umunara w'ababyeyi bari niwe kibaratuye amatofari barubaka baje gusoma none ubwo Salomo ntiyoba yasakaje ihema nta mabati yari ari ico gihe maze bubizi baraza kwanza gusoma bo twe turabeka ko ni mu gihe ubakisha amahema mu gihe cya Isirayeli ko n'amabati bayadandaza ariko kuba yatangiye ubuhanuzi ntiyari kuzako ngira ngo naho ngaho tubwire